Ninyo Iga Fred ni msabira kanisa ya St. Andrew Church of Uganda enya located Andrew Ngoma Fort Portal City. Omukanisa omunyina mu buherezo bundukora nindolera ebyoma rundi musical instruments zone zinya kuli mchachi kandi imba mutezi wa gita omukanisa omu. Hat Fred ntrorangu ekintu ekibesere ebisiyaga beno bihura kandi ebisiyaga genze byatalwanize ensinganto kandi twarora ngo president wa Uganda Yoweri Museveni akaruga yatekaho anti-gay bill yegisaininga kandi ingareja parliament ya declaring a state of emergency about the homosexual. So iwe no kigambo ake kintu kebisiyaga. Yes, first and foremost nimaze kusima president na parliament yona abwa bill egi kusikira ngo okora president ya risking hangali okugamba ngo nasaininga bill egi zote tungire challenges ya kuga United Nations UN ngo ndumarbatira obugabe bwa abantu benyuni ndole kintu ekya president akozere ahikire ebisiyaga ebyo bintu tukwetegereze abwensonga omuntu akahangiwa mukisani kya ruhanga bukwanoro ekinyonyi tikiswagenda kinyonyi enkokoro mtisa kwambya nkoromita yayo nane hambye nyonga mbere hata omuntu ito abahangiro mukisani kya ruhanga abwaki nitusobara genda kusanga omusejja na yabana omusejja mtayiwe omukazi na agonza genda kuyabana omukazi mtayiwe ege kintu kijumira na Bible yonka nekihangira mutabi kya balevi ngo akienerwe ogu anya kwetwara omitware etasemerire ebisiyaga ebinyoni ndorekemo president akatukora kintu kirungi muno kiri kintu kikire ogama ngo omuntu kalebisiyaga munsi muno no akaro hanga akaba akadesigninga yakora nka example kiringa example ngo musejja moyiro mukazi. That is the only gift that we have in this world. Yes. Webale muno Mr. Fred. Ekintu ekikwatagaine na okugemebwa okwa yellow fever. Nturura hano abantu bazindukire mu kubagema abantu rero bayinge bali mu kubagema iwe kintu ekino kigambo kibamazire kugema kandi abantu abayinentekereza yo gambo mbazo gusokwa guli mu bintu bini ko kukyali kya covid iwe no kigambo kike wetu webale mu Mr. Darren hano nyina kadi yange nyo mazire gemwa abusanga ngo ekintu kyetegerize no burungi bwacyo ni sima muno government abokutuletera this program abokuba ekini kituyamba kutuoleka ngo Uganda mbere hikire tukuja kulilainga muno abajungu yellow fever babuweire obukwiteraho obuweire obunutwitampora tamanyire signs and symptoms bastugambire betunorora ngo abantu ndura abantu kikiri na muno ndatana api abantu bayingi na sanu bari bachale mu gemo abantu bayizire bali mu gemo yellow fever compared to the COVID-19 abantu batina gamuno betu yellow fever ndaba gijumbire yoni simono government eyavale abokuba eturu inaho kutunga this vaccination program izo era izira kandi mpora government ndagikora mbire biteto bibiri byonka mbeni nsaba ke bakutungire abantu abamo abantu bakabesa stays kurungi abantu bakabasomesize kumanya yellow fever nje tukonyereta uburwere bonno ntujja kuburanko bugaya beitu burwere nibuja kutwita butumaraho vaccine enu inyo bagintera tinyine kimbeyire na sanu konchali tinyine kizibu kyonde kyakatalbanize asaduna akarawede kama kumestungitungire bet nimpora am still normal so ninyakarejinga abantu banyakuliyo kubona mwije mutungirisi vaccines sazo nturora government teriro tugemebwa busa bete omubwiro kwija mesu nosanga bananku bayo sente kandi ito akwenda genda muna abroad je kusera sente kabaga Dubai katanka toso gyayo otene enu card ni sanine okora byao abokuba oku yellow fever bagakwa samani ati tuliyo ntumalira mukuru Mr. Freddy nturora ngo mu Uganda esinganto zitungire kizibu kiyibura lye miremo kandi balengereho kurora basera sente mu bubi no Burungi nike kibaleterizo kurora ngo ne bajoininga okugenda msiyaga kwamba rora sente iwe no bahaburota mu Uganda mune mirimo don't otaliva amuntu akusera mulimo nayo creating umulimo emirimo mu Uganda erimo nikisigikira iwe mirimo ogiserwirota mugikari kugenda mbisiyaga kosomera omezi bwao no mbiri gwa gumaraho tani kusika chapati tamuza amandazi nyoka limikagamba nkatunda ebinyoba mu street naruga obuni school fees ko sura beta sande msija mombeki akwekora sentezi
tingamba ngo muleke kurora ngo ebintu kusera sente ngo kusera mu quick way. No, sente zona zubazo gumiseza kandi otabe discipline as kusera sente no fakut. So nyo encouraging abantu tukole na amani, tugenda byombe ko tusere mirimo, tusuke kabaragara, tuwenda tukwate nesene tutunde. Egi niyo mirimo tujya kutunga, okusanga twatunga sente other than genda mbisi yage bitu cyatuyamba kandi binambe kutwara.